ngarang numidang ki queue the left na miyam na petrol law na kre maram amata hairam dana PCTC oil pump thonglon ke batagi miyam na irang hokre thaw amadi nungti ki sangdaba yadraba polam sing puba truck mayam amasung asi numidang Imphal da thunglaragani Kaisampata newspaper publisher pause ki pawmi amadi pause puthokpaga mari lainaba miyoy kaya yauna wakan infam phamkre amasung Neroka FC sangak famna nako nabunma balbo panjan mari amada maiti ba piramduna paramatoi suba Manipur State League ki final sangkre mayam kurumjari adom ni yebiri bas impact news ni ai ke thoksom na hojek puja se phawig marobe pawsang miam da pijari ngasi Imphal East Imphal West Thawal Bisnupur amadi Tamenglong yauna district manga da leiba oil pump nipu humdoida petrol amadi diesel pinaki CAF and PD ki officer on special duty ki serol amagi matungina ngasi ayo angan badagi hauna pike petrol adu kiloliter sama humpu aduga diesel gi oina kiloliter sama marphuni petrol pump sing da thaw pigani haiba pau phangna badagi miyam na ngarang digi hauduna queue dilem nakhi nakalabrom da All Manipur Working Journalists Union amjogi oina su union asigi members singi kiloliter ani sangapam da leiba Imphal Oil Agency da piki State asida petrol ki awaba leiriba serak asida khoyathong da leiba PCTC oil pump da petrol amadi diesel piram laga maram amata hairam dana thong lon kre miyam na irang hokre ngasi ayukta ki hogdana pump asida petrol amadi diesel piba hoki adubu pung amata ba aduaida maram amata hairam dana pump asi thong lon sinki pibam asida queue da hana dagi leiba miyam da khoi sauna ba ma pohan ki state government na oil pump kharana toning da toriba si yangsin biu loinana awaba thingnariba miyam da petrol khara oira basu phangan biu haina miyam na afil tawragli panba yaba mana CAF and PD gi maikai digi thadrok pasero lamagi matungina PCTC pump gi oina petrol khwaidigi yamna kiloliter 12 gi allocation pikibani yamna manungda hauji hairiba thayo club hairiba siga PCTC siga manungda yanara moina karigum manungda black ta thadok pra karino matawda phibam mangre maram ni moi chen thok puse karino moina chen thok ta tar de khoju sauroi miyam prayam le puse sauroi da moina chen thok isi maram se karino yaragadi public ki awab se yenga yari mum khai sarkar na ngam khai petrol pump hangi pum namak singsida mayam se ki pen na ba equal yam darbada liter mangam ngang tang wersu PBU blocket pandana laire pum namak sing UNC ki wersu am wersu yanaraga wari sana bire haraga athubum matam da prayagi awab se kokna ba amta sarkar no hotna biu have se appeal tawjani tampaki ayamba oil pump singda ngasidagi petrol amadi diesel gi thaw pi ba hokraba matung makhata na thaw amadi sana thanabi polam sing walhandana ba thaw amadi sangdawi yadaba polam sing puba truck mayam ngasi numidang thunglaragani Tamenglong district ki SP na lusingba police amadi atay security personnel singi team amana escort tawduna petrol tanker kumapan diesel tanker taramapan LPG bullet kunipan AT bullet ani sana thana ba polam sing puba truck samarom khatkati dagi Imphal tamna tholakre aduga thaw amadi atay polam sing lauruna ba oil tanker marpudra humdoi LPG bullet kuntra taruk amadi truck samar yang khairom ngasi nungthil Imphal thadokre haire bagari sing asiga khatkati dagi tholaki bagari sing asiga ngasi nungthil pung mari rom tabda nungbada thengnerba matungda Tamenglong gi SP na lusingba security personnel sing na ngak sendona Imphal dagi sanglak bagari sing adu Zeribam tamna puduna muksatki aduga Zeribam pauduna khatkati dagi lakhiba gari sing aduna Imphal dagi sanglakhiba security na ngak sedona Imphal omda thoglakhi Sadar Hills amadi Zeribam district ohenba yaroi haiduna UNC na kaukiba November amadagi national highway sing chatharkiba economic blockade na maram oiraga thaw phanglaktaba school gi bus van amadi public transport sing mathau tawba ngamlaktaba amasung sangdaba yadaba polam singi mamal atia yawna wangkhibadagi sing amadi tam animakta awaba kaya mayokna halle maram aduna miyangi awaba amadi minungsi yenglaga hairiba economic blockade asi handokpinaba United NGOs Mission Manipur UNM na afil tawragli UNM gi secretary U Nobokishwar na thokpasero lamada Mari Lainaba CSO Singh amadi Apex Body Singh na general strike ban amadi highway blockade ki mahutta dialogue amadi public discussion tawbina basu afil tarokli natrabadi khoisaw naraba miyamna irang horpatagi thoning da thodok kaya thorokpa yai haina su
नुंगांगबा फोंदोरगली हुरा लानादा योलंबा पेट्रोल लीटर लिस्टिंग अमरोम इफ्सा मदी केस एना पुलगा सेंखिबा कंगलेपाक कंज्यूमर अफेयर्स एसोसिएशन काकोआगी थौमिसिंगना ngarang मंत्री पुखीदगी फागलखिबा दु ngasi tidimrota leba केस एगी ऑफिस ता जेनिम्स रिम्स स्कूल वैन अमदी मीडिया की म्यूसिंग येंथोखरे हाइरिबा पेट्रोल सिंग असे मियोय अमदा लीटर अहुंगी सांगदा आईओसी की ममल दा येंथोखी पेट्रोल सिंग असे मियाम दा येंथोखलबा मतुंगदा फंगलकपा सेल्फम अदुना याम योलंबा मपुसिंग दा पिथोकलगनी हाइना काकोआगी को कन्वेनर सूरज खांगेबम दा इंपैक्ट न्यूज दा फोंदोरगली यंथोलिबा थाव सिंग असी अखोय मरोइना लेबाक मयाम गिदम ता अहिंग नुदिन तुंबा साबा खंगदना डीडी तो बिरिबा प्रेस मीडिया जेनिम्स रेम्स स्कूल वैन हाइरिबा सिंबा जिंगदा अखोनी यंथोकचै होय कक्वाना मतुंग तारकपा खुदिमक्ताजो फागलपा खुदिमक्ताजो लेबाक मयामदा अहोंगबा ममंदा यंथोकजगनी अदुगा इरोइनना मखा तारकपा ड्राइव अखोयना लेपा लेतना कक्वागी वॉलंटियर सिंगना थौना हनबा लेतना मखा ताना सदगनी सिदा नियम काइना ब्लैक मार्केट तोरंबा नियम काइना थबक तोरम खुदिमक्ति कक्वागी वॉलंटियर सब चाना थेंगनगनी हाइबसि कक्वागी साइडे फोंदोकचै नाकल अमरमदा पेट्रोल लौब लाकपा म्यूसिंगना ngasi काकोआना सत्रकपा थोंग असिदा थागतपा मदी नुंगाइबा फोंदोरगली तुंगदसु असुमना मियामना वारबा मतमदा काकोआना असिगमा खोंगथांग असे लौखटपिनबा फिलसु तौरगली यामना मिसिंग जावाबा फिल्म अमदा लेबि समाय लौरक खोंगथांग असे याम मसी मयामना याम थागना बमथोकपा खोई साइडसु याम थागचरी लौ लाकपा मिसिंग मरकतेजु हाइतारे मसी याम फबा खोंगथांगनी मसी मखा ताना मसी अखोई हजिक की गवर्नमेंट वो इकाय पीबी याबा मओम मदको मसी मखा ताना सथब ngमगदी मसी अफबा खोंगथांग ओइदिना खोई मयाम जे सिगुम्बा सिंगसी मतौ तमनरक्तना खोई अवाबा सिंग असि खरम खै कोकपा यागनी हाइबगी थाजबा थमजे आई याम हराउबा फाउजे आइदि थाउ लीटर अमदा सनी यंखै यौना हानजरुरे केएस एना स्माइ तौबसिदा आइदि ngमखै लेतना थागचरी मखा सथरक ओइना हयेंग मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस पेट्रोल येंगनी हाइना काकोआगी कन्वेनर एल रतन की सेरोलमन हाइरगली मणिपुर यूनिवर्सिटी तमलीबा महिरोइसिंग अमसुंग यूनिवर्सिटी असिगी स्टाफ सिंगना मसा मसागी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड कलोइना मसागी गाड़ी पेट्रोल सिंग हानबा यागनी हाइना सेरोल मखा तारगली मणिपुर लेंगा की CAF NPD न थादरक सेरोल मगी मतुंगिना हयेंग पेट्रोल अमदी डीजल येंगदब पेट्रोल पंप सिंग मियाम द खंगलकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना क्वांथौजम KSK PG पेट्रोलियम टक्स एंड बोन्स खुराई सर्विस स्टेशन कुसुम स्टेशन पोरपत सर्विस स्टेशन ईस्टर्न एग्रो सर्विसेस फ्रेंडली स्टेशन थंबाल KSK DGR वेलोसिटी अमसुंग इबेतोंबी किसान सेवा केंद्र डीजल थाव पीगनी लोइनना टक्स एंड बोन्स कुसुम सर्विस स्टेशन पोरपत सर्विस स्टेशन फ्रेंडली सर्विस स्टेशन लेम्बिसना सर्विस स्टेशन दा पेट्रोल येंगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना इबजौ सर्विस स्टेशन के नीलो सिंह कॉन्सम ऑयल सर्विस युमनाम रोमावती KSK PCTC खोयाथोंग तिदिम सर्विस स्टेशन मयालंबी स्टेशन हैरांगोइथोंग सर्विस स्टेशन बकलीवाल इंटरप्राइजेस BBN को LNCN सन्स फिलिंग स्टेशन इम्फाल ऑयल एजेंसी यूनाइटेड ब्रोस SLC किसान सेवा केंद्र सादोपम हारिबा पंपसिंग असिदा डीजल थाव पीरगा इमो फिलिंग स्टेशन जाज गैस स्टेशन कृष्ण प्रेमी ऑयल सिटी मोइरांगखोम PCTC खोयाथोंग तिदिम सर्विस स्टेशन बकलीवाल इंटरप्राइजेस BVN को कृष्णदास सर्विस स्टेशन LNCN सन्स फिलिंग स्टेशन सेगमाई यूनाइटेड ब्रदर्स डायमंड सर्विस क्वाकैथेल अमसुंग थौना हियांगथांगदा पेट्रोल पीगनी हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना इंडो म्यांमार ऑयल सेंटर एस मनी फिलिंग सेंटर TS सरोजिनी देवी कन्हाई एंड सन्स KS बैकुल सिंह केरामत एंड सन्स सरजी फ्यूल स्टेशन खा मणिपुर लांगमैदोंग थोक्सोम KSK युमनाम ऑयल सर्विस दा डीजल थाउसिंग येलगा TS सरोजिनी देवी कन्हाई एंड सन्स KS बैकुल सिंह केरामत एंड सन्स थोक्सोम KSK युमनाम ऑयल सर्विस दा पेट्रोल पीगनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना मोटर सर्विस स्टेशन BTS गैसोलिन द डीजल पीगनी लोइना नंबोल सर्विस स्टेशन अमसुंग BTS गैसोलिन द पेट्रोल पीगनी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना डी गाइडिंगम सर्विस स्टेशन द डीजल थाव पीगनी हाइना सेरोल सिना हाइरगली ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन सिंधुनंगासी कैसापात जंक्शन लाइनबी कम्युनिटी हॉल दा न्यूज़पेपर पब्लिशर्स तोंगान तोंगान पाउसे सिंगी पाउमी अमदी पाउसे पुथोपग मरी लेनबा मियोय कया यावना वाकनिफम फमखरे एसोसिएशन असगी प्रेसिडेंट सौबाम नीलदजन इंपैक्ट न्यूज़ दा फोंदोरपी मतुंगिना
इंडिया गवर्नमेंट था की तांग निपान की हौरगा हानगी सौंगा अमदी लिसिंग सपी सनब थिंकिबा असिना मरम ओइरगा पाउसे पुथोकलिबा फार्म सिंगना खुदोंग सादब कया मायोंगनरे हारिबा सेलमेक असिगी महूत इंडिया गवर्नमेंट पुथोकलबसु हौजिकमकी ओइना मरांग काइना फंगदबा मरमना खुदोंग सादब कया मायोंगनहल्ले हौजिकमकी ओइना हानगी सेलमेक असि सिजिनबा याबा मफम इंडिया गवर्नमेंट पीबदा पाउसे पुथोकलिबा मफम सिंग असि याउद्री मसिना मरम ओइरगा नुंतिगी पाउसे पुथोकनबा होनबदा संग सेंफम काइथोक काइसिन तौबदा अवाबा कया थेंगनहनबदा नतना मतम अमदा गवर्नमेंट पाउसे फोंलिबा फार्म सिंगदा वहंग कया लाकपा याबा मरमना ngasiगी वाकन फम असि पांगथोकपनी हारिबा खोंजंग असिदा मणिपुरदा लेरिबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गी फार्म सिंगसु सम्मानबा खुदोंग सादबा असि थेंगनरगनि हाइना खल्ली मरमदुना खोंजंग असिदा अमतोइना सौगत हनिंगबगी अपाबा फोंदोरखी पब्लिशर सिंगना थेंगनरिबा वाबा असि यंगसिनबिनबा आरबीआई गी चीफ जनरल मैनेजर पी विजय कुमार मेमोरेंडम अमसु पिसिनख्रे हाइरी डिपार्टमेंट है इस्टाब्लिशिंग सिनब यानी हाइबनेबा अरा मीडिया से अखोगी यामना मरुओइबा प्रजा की थबक तौरीबा और गवर्नमेंट की थबक तौरीबा बोइगी हाइबसी की पिसा लुपा 500 सफी इसी सफी सनब यारोइन लौथोकसु अखोई मदुगी अखोइसे पाउमी ओरी मैसेंजर ओरीनेबा मीडिया से ग्रुप से याउद्रेबा अखोइना साइगी नुंतियागे अखोई 500 सफी इसी सफी लौसलिएबा अरे इलीगल नोट अखोई लौसलिबा अखोइसु इलीगल एक्टिविज्म तौवे हेना अखोइ लौजैयेबा अरे हायेंग नोमा अखोई मसी मरी लेबा डिपार्टमेंट अमना अथॉरिटी अमना नबे मतंग निपान देना डिसेंबर तांग 30 फावबा था अनिगी मेया को नबी 50 मुकी मेया सि नोइना समसाइगी इलीगल लेना लाथोकबा पैसा सि लौसलि करिगी नोइना हांगमतमदा अखोइदा खुमम लेरोयबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असina मरमरगा पेट्रोल फंगदबदगी सर्विस तौब लेबदुरबा स्कूल वैन सिंग हयेंगी निमित्तगी महौसागम सर्विस तौब हरगनी हाइना ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी ना थादरकबा सेरोलामन खंगलकली मणिपुर गवर्नमेंट की कैलेंडर फेस्टिवल की तांग 23 होगदरिबा संगाई फेस्टिवल की इम्फाल मनुंग अमदी मपुंग ओइना कुमई पांगथोकदरिबा इम्फाल की हप्ता कांगजैपुंगदा अकन ममोंगदा सेम साबगी थबक सथरी कुमई असिगी दबक इम्फाल मनुंग की लंबी अमदी फुटपाथ सिंगदा मसू सबगी थबक सथरी लोइनना कुमई असिबु येंगबा लाकपदा यामना मरुइबा थोंग अमा ओइरिबा संजेन थोंग मणिपुर फायर सर्विस की वाटर कैनन सिजनदना सिट सेमगी थबक सथरी मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट की फंगबा पाव अमगी बतुंग इन्ना कुमई असिगी अहोब नुमित्ता जापान अमसुंग म्यांमार की मथंग सिना डेलीगेशन मरी अमदी डेलीगेशन निपान सरुक यागदौरी म्यांमार की डेलीगेट सिंग कुमई असि यावनबा म्यांमार की नंफालोंग यौरकलबा मतुंग मोरेदगी इम्फाल फावबा गाड़ी लाकनी हाइरी सही खुदिंग पांगथोक्तुना लालिबा कुमई असिगी अनौबा मथेल अमोइना हंदकी सही असिदा थाईलैंड की तोंगानबा पेविलियन अमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इको टूरिज्म पार्क अमा अमसुंग अंगांग संगी येंगलगा प्लानेटरियम अमा याहनगदौरी लोइनना मियामना कुमई असिगे टिकेट की सेनिंग हंजिन हंजिन सिजिनतुना कुमई मफमदा संगबा थिंगनबगीदमा कुमई येंगबा संगनबा टिकेटता बार कोड की खुदोंग साबा लेहनगदौरी मसिना मरम ओरगा कनागुंबा अमतना कुमई असिगे टिकेट डुप्लीकेट साबा अमदी हंजिन हंजिन सिनबगी खुदोंग साबादु फंगहन लोइदौरी हंदक पांगथोकदरिबा फेस्टिवल असिदा कमर्शियल स्टॉल 165 फूड स्टॉल यांखई तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट की स्टॉल 94 इंटरनेशनल स्टॉल 53 लेबगा लोइनना पुन्न स्टॉल मसिंग 313 लेगदौरी मणिपुरी गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना कुमई असि हौदोपका लोइनना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लोइसिनगनी हाइना ऑफिशियल एबा पाव मन हाइरकली एडेड स्कूल एम्प्लॉयज सिंगी आरोपी लिसिंग नि तरासना हंदबगी मायोक्ता कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर एमएलए सिंग अमसुंग असेंबली मिखलदा कांग्रेस की मिरेप ओइगनी हाइना चोंगथोरली खुदिंग मकपु ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड स्कूल एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना बॉयकॉट तौरे हाइना कमिटी असि सेरोला मन खंगलकली अदुमकपु करिगम गवर्नमेंट असि हारि वाफम असि खोदक्ता थबक्ता ओथोरलबदी वारे बसी हंदोकरी हाइनासु सेरोला सिन मखा तारी बैंक मियामना सेल सिंदोकपमदी थमजिनबगी अवाबा मायोकनरिङै तालक्ता मियोय अमगी आधार कार्ड पु अतोप मियोयना सिजिनरगा सेल काइथोक लंबगी वाथोक लागली बैंक सेल काइथोक पसलुबदा मसागी आधार कार्ड तु हाना सेल काइथोक रे हाइना हाइरकपदगी सेल काइथोक यादबगी अवाबा नंख्रबा मियोय अदुदी नागामपाल नित्यानदा मनाक्तगी कोंजेंगबम मैपाकपीनी मैपाकपी मसाना इम्पैक्ट न्यूज़ दा लाक्तुना मियोय अतोप अमना मसा खंगंदना महाके आधार कार्ड सिजिनरका सेल काइथोकलमने हाइबा वाफम फोंदोलखिबनी मैपाकपीना मखा तारदुना महाक मसाना बैंक चलगा सेल काइथोकपा ngamdabana
mahaki masanapi oina SBI Imphal branch da Aadhaar card piduna sel kaithoknaba ngarang yumsakase numita satki bank te yoraba matungda Aadhaar card adu verified tawraba matung sel kaithoke tawbada bank official na mahaki Aadhaar asi hana sel kaithokre sel kaithokpa yararoi harkibini hairi hana su kana gumbada Aadhaar card pitokhiba laite karam haina mahaki Aadhaar card sizinaduna sel kaithok lamni bano thogdok asigi matangda mari lainaba authority na yangsil haningbagi apamba maipakpina phongdoki yaure kiudu lepaga yaure aduga imanangi number sidi lokthom me hayaba manung de leiba moina imu aigi number si bo hairaga sumaina lokthok piramadi kamai tokdoino ba aigi ichena aigi imagi Aadhaar card se puraga paisa exchange to japane manung de leiba SBI gi approve piraba matungda paisa se lokthok na chamu matamda Aadhaar number se paisa exchange to bo lokthok re na haire adudi lokthoi ba mi do kanano tombara chawbara adugi address to proof to pio haiba matamda moige SBI gi staff na pio ya de haire ado masi akhoina thoiba thokdok se atopada thoktana ba kitang government side gi kitang yengjan bibio khara matungda monna thoktana ba imai ben ahallaman akhoigi leiba ajijik leiba singchigi khallaga Manipur Assembly na mathau ninthina tawdabana MLA minister singna mana pamba lambida tawningbata toropani haina BJP ki spokesperson Okram Zoy na phongdokre ngasi BJP langthwal mandal na sinduna AC asida pangthokiba BJP ki poster campaign da constituency asida BJP ki mirep oigani haina thorokliba Okram Zoy na Manipur na India da hek tilakpatagi ahongba udri adubu Prime Minister Narendra Modi na sel gi matang da lokhalakliba khongthang asina soba awanba amadi laklagani haiki apaba pandam ama phangnaba honabada miam punna awaba kharati mayoknaba tabani ware haiduna ninghanaba tawdana awanba Manipur ama laknaba honaminsi haina mahangna phongdokhi mahangna makha taraduna awanba Manipur ama ohensi harabadi awanba laingak ama lehenba tai lakadorbe mikhal asina chenda tumjana haraba music khandoktuna awanba Manipur ama gidabak apaba music khanbagi asoba tanja amani haiki भारत की चाहिए उपमातों की शासन दा भारत से पूरा टोटल चेंज में ओन बगी राजनीति तांकक्षी ऐको हम पुथेन भी अदुबो हनकी नरेंद्र मोदी हम तेन द मतम से दी भारत से पूरा टोटल चेंज में के ओन बदो होना आई गोंदरी उई मदो होना उई मणिपुर की किसी का समापन निफुगा तरियत की भारत वर्ष की मनिंग तंबा में से मणिपुर न भारत की सरकार में हुए बदगी न ऐसी फावदा मणिपुर आमुक्तंग मवोंग ताना वोन बगी तांकक्षी कोई फंगी दे Tang kunitoy da Delhi da pangthokodriba Parliament rally yaronaba AISF amasung AYYF Manipur State Council member yangkai humdoi na sabat tim amang ngasi Imphal thadokre haina sero lama da pause lagli blockade hangdok na batim masina Union Home Minister unaduna taksil langwani haina sero lasina makha taragli Thadok People's Liberation Army TPLA gi kader ni haiba miyoi ngasi Assam Rifles ka khutona bada laikidre ngasi ayuk pung mapan makhairom tabada Senapati District ki Gamnom Saparmaina Police Station ki manung san na laiba Manjwal Village da kunthani pansuba Assam Rifles ki kangbu ga khutthokna bada Thadok People's Liberation Army ki kader ni haina singnaba miyoi asi sokhibani mag Imphal Hospital la laikandaram laba matungda ngasi nungthil pung ani makhai da laikidabani laikhidraba asigi mingdi Thangzon Singson Sahi Kuntariet Lamkhosat Singchot Kaithel Manbi Ward number 6 Tagini Mangondagi Rifle Amasu Phagale Hairi Thasiki Hoki Batang Taratreta Thawal Bazarda underground gi miyoi khara laire haba pau phangmadagi Thawal District Police Commando gi team amana thiba humagi thabak sathabada Lona Tinkrabalo UNLF ki active member ni haiba ma phare miyoi adudi Ilangbam Bisorjit Elias Biso Elias Tompok Meitei Sahi Kuntaruk Apopa Laikhitraba I Samu Meitei Khambok Part 1 Kholapam Laikai dagi ni haina Police Department ki PRO na thokpa sero lamana khangalagli Maki mathakta Thawal Police Station da case ama register tokre haina su sero lasina makha taragli Nungai Khunau da laiba Khans Hostel da thas ki manga da laikhidaba Baby Sakina Misega Mari Lainana Miangi Mipama Mangasilong Kendra Gimanung Sana Laiba Idiga Lapak the Fang Tokre Mipamaduna Misi Asigi Langla Langzen Pangdriba Pauba Zesigi Miam Punna Kongzang Sangsinba Misi Asigi Matanga Miamda Aran Wapam Tamba Lipul Poikot Tauba
ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ MV ꯐꯤꯔꯣꯖ ꯈꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ matang swasida break ama lawsagi manipur amadi malayong tongan tongan ba I paw singa loina nai khoi break tagi yamna thuna hanjaraki impact news bu miyeng tadon lebiu Shanghai Festival 2016 ga mari laina na Manipur ki tourism department amadi ICCR gi tengmang makhada anti theater Manipur na sinjalang jedone Asian Theater Festival 2016 Asia gi masak nairaba theater group kya ga loina na airport road ta leiba anti theater Manipur gi honem sangda pangthok chargani Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. UNESCO School, Common Zone 3. Announcement. The school management is pleased to announce the joining of Mrs. Taurangbam Ongbi Rita Nancy in the capacity of headmistress from 15th December 2016. She is the senior-most teacher in the Little Flower School, Imphal, having more than 35 years of considerable experience in handling classes from pre-nursery to secondary level. Announced by the school management. Mayam Mukata Taram Noksari, Bulletin Sigamakata Papa Mayanda Pizeri. Chief Minister Okrami Bobby Singhana Delhi ki dabak Banglo Thadoropada Scheduled Tribe Demand Committee amasung Coordinating Committee ki Mihut Singna Mitei Maiteibu Scheduled Tribe List Sanhanlo Haina Thaba Chezai Saisin Kre ngasi nungtil punga mataba matamda committee asigi Mihut Humpu Henbana Mitei Maiteibu Scheduled Tribe List Salhanaba Bill Putho Haiduna CM Bangloda Thomjinaba Nupi Lal Complex Punki Mafam adudagi Banglo Tamna Thomjinaba Honaringaida Mafam aduda duty taba police personnel singna committee asigi Mihut Singh adubu thatuna thamki police na mafam adudagi committee gi Mihut ama CM ga unanaba Bangloda pusinbada CM Delhi sakkani haiduna unaba yarakkide Mihut aduna Bangloda gi thoroklaga committee gi atopa Mihut Singh da paw tamduna CM na Delhi gi damak Banglo thorokpa ngaiduna laiki nungtil pung ani taba matamda CM na mahaki Bangloda gi tholaktuna Nupilal complex mapa yaropa mafam aduda laiba committee gi Mihut Singh aduna CM tamna kholau kya ma lausin baga loina Chezai Singh saisin ki Mitei mayam sine yarak kan dama Chief Minister khoro ibu bi se amu hana Chief Minister wo ko phamoi se akoi thamjage mi ma sidringai di ibu bi se suka ta te ai ma bu CM ma bu ino honor to te aduga mangon da masigi akoi miyam si honor to drabani ma so koi honor to te na hai only 3.8 kumba khattagi leiraba lamse masidai da mipong khuding makunda leida san bayari mase schedule len ni hai no protection PBU sing the piri ko protection se sumai na koi tampak lamse se PBU hai bane masida wakan ta da na khangjan na da na leiri se masi maitai nusi bana te maitai mut khursu yare hai bane maitai mut ki dei sharu di congress ko men je halak ta pai hai na ai koi madu ki campaign to mathau ta en loje Southern Hills amasung Ziribam Mupungha district ama ohengani hariba asige mayokta sangsilaba UNC ke economic blockade ke mayokta sangsilaba counter economic blockade asina Naga Tadava district ama oriba Susanpur da sanglakpa pochai puba gari singda counter blockade chathariba asige wahan to kasi karino haina Joint Nation Committee against Anti-Tribal Bills ki maikai digi hanglakli JAC against Anti-Tribal Bill na thadrok paserol amana economic blockade taubada yaudaba Susanpur district ki mayokta counter economic blockade chathariba si tampakta leriba maitei amasung simi singi marakta khaibung taunana ba sinbani loinana Susanpur gi miyambu maram laitana wahan bani hairi loinana khongthang asigi mayokta lagliba tang kunma thoi dagi Susanpur dasu economic blockade chathaduna district asi phauduna tampak tamna lakpa satpa polam singpuba gari singda athingba thamlagani hairi Maya Imphal ki manung sana laiba sabung company sapam mamangi Imphal turen torban meter samarom hena namthakre sahi amaga makai phadriba turel asiki torban da sanliba retaining wall quality control tawdaba mati ithai barriers ki gate khangaudana hangdorok patagi isingi imai
हेंगलक्तुना लौनमाल असि नमथकिबनी करिगुंबा नमथकिबा मफम असि मरि लेनबा अथॉरिटीना नोंजु था लाक्तुङेदा समजन बिद्रबदी मफम असिदा लैरिबा मियोय सिंगदा असौबा सैथेंग पीबगा लोइनना मरोइबा लंबी अमता फाउनबा यारारोय हाइरी मसी जगह से नते अखोय जे अखोय की सांगबजी सिग सब सब मानबा जगह से अखोय मफम अहुम मरी जे अखोय जी नमथरगा लेरी अदुना मरी लेनबा डिपार्टमेंट मसी याम थुना थुबो मतमदा मियेंग चंगबिद्रगदी लेरीबा खुंजांग सिदा अखोय ट्रांसपोर्टेशन अखोय फाउनदब हाइबदो ओइरगनी नोंजु था लाक्तगी ममांगदा मसी लोइसलौदब तारगदी मसीना मांगदोरिबसिदी मसीगी खुदोंग मसीदा अखोय नमघाइगिबा कैगुम काइगिबा तारगदी अखोय सिगी मखादा लेरिबा खुन कोकसाई उपोपी पाउपीटेक थाना अवांग लेकाई मणिपुर तंखाय मदी मसीना दम इसिंग थुमगन Community Food and Nutrition Extension Unit, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Singamatak Amadi, ICDS Project, Imphal City, Department of Social Welfare, Manipur, Gapunna Kusamnadana Hokiba, November Tara Maritagi, Pangtorakpa, Universal Children's Day, Amasung, ICDS Week Celebration, Sini Tarataruk, Nasi Wankai, Dorimam Nakaida Loisin Kray. Loisin Miki Taramada quiz Amadi rhyme competition da Makomatang Taki Singda, Manamatumsu Yentoki Haina, Serolamada Kangalagli. Flood Victims Demand Committee na State Government Makoi the Pig and Hyber Relief Fund Matam Sana PBD Haidana, Yaring the Pongdok Committee, Asina Makata Bakong Sanction Lagani Haina, Lautokre, Narang the Hodana Committee, Asukimiang Makada, Oabatara Miri Singna, Sandel Headquarter, DC Lamkaida, Wakar Infam Pamba Hokre, Panbayabamana Mamang Sahi August Tada, Sandel District Manung Sanna, Tongan Tongan Pamda, landslide Amadi, Ising Isaugam, Isaunamaram Oerga, Sandel Block, Sapikarong, Masium, Amasung, Taming, Teno Paldaleba Mio Kaya, Gi Yom Kai, Low in Colamasung Amangata Tok and Kibani, State Government Ki Maikati, Awabatara Mio Singda, Lupa Crore, Mariga Lak Mapan, Lissing Marpurat Taret, Saunga, Gisenpam, Sayasi October, Kunmanga Paupada, Pigani Haina Lautokibani. Langol Laliba National Institute of Technology NIT the History of Mathematical Sciences Haiba Hiram Asida Conference ama Haukre Ngasidagi Hauduna Tha Siki Tangkun Pawa Pangto Kadaba Conference Asi NIT Langol Amasung Indian Society for History of Mathematics ISIM Anina Puna Kosam Nadana Sinbini Conference Haudopagi Tharamada NIT ki Director ISIM ki President Institute Asigi Oza Amadi Mahirui Singh Lamdam Masid Ladiba College Singi Oza Amadi Mahirui Singh Amasung Mapal Lamdagi Lakpa Professor Amasung Research Scholar Singh Nasaru Yaki Nomid Humni Sumna Pangto Kadariba Conference Asida Manipur Yauna India Amasung India ki Mapal Dagi Abstract Toker Tarataren Amasung Abstract Participant Yankai Tarena Makoi na Tauba Research Paper Singi Samlapa Paper Sing Pato Kadori Paper Pabada Natana Conference Asida Mathematics Bu Mahirui Singh na Hena Pam na Lona Naba Amadi Masigi Kanaba Kangan Nabagi Matang the So Kanani Nagani Hairi History of Mathematics ki maramda mayamda hena khanganba mapandagi lakpa field singchi da expert oiraba yamna maming chalaba mi singa aikhoi sida leiba research tawkhalaiba kangbu singa interact tawduna explore tawba yaba area kari lei ade kari development tawba yani haibana singba makataba waki adugi discussion gi ama mathematics si popularize oiraktriba sigi maramse mathematics ta angang singjina kiba phorokoi mong ama lakpani ada maruina madu ki hanba natraga madu de haina hanba haibase oja singi contribution chauna leidoini hena popularize oina ba kari tawya bage haibasu khana naina basida dum khara discussion khara soidana tawgani Mamang Tha October ki Tang Tara Mari da Pangto ke bai Imphal Iski Oiba Healthy Baby Show Competition da Mako Matang Ta Kraba Singh na Lampel Laiba Directorate of Health Services da Hayeng Pangto Kodriba State Level Baby Healthy Baby Show Competition da Saru Gyana ba Health Services ki Director Thadrokpa Serol Mana Khangal Lakli Manipur State Mahila Congress Committee ki Executive Member KS Asobi na Mayang Imphal Thana Awang Laikai Diki Sirong Gambibu BJP ki worker na kian Khanganle Haiki Wafam adu Yifam Yaudu Wafam ni Haina BJP Mahila Morsa Mayang Imphal Mandal ki President Haisnam Sosila na Fongdoragli Ngasi Paumi Singa Mayang Imphal Thana Awang Laikai Community Hall da Unabada Mahak na Hai Masagi Maral Laijabagi Gambini na Losabani Imong Amagi Miyoi Mari Hingna Siri Haina Returning Officer da Wakat Lubadaki Miyoi Mari ki list kakibani
मियोई तरुक सही सुदे हाइना कक्किबा अदुसु आधार कार्ड येंगलगा कक्किबनी अदुबु मियोई तरुक अदु मसागे सर्टिफिकेट अमदी कुथिगी से ददी सही सुरब मियोई ngakतनी हाइना महांगना मखा तारगली श्री सिरोंग गंभीरना ngasi sahi sude haidana kakbiriba miyoi taruk kakbiriba sumaina mayang imphal kendra gi manungda leibiriba praja khudimak ngasi sahi suba sudaba check tawbiu check tawruba matungda kakthat piba matamda akhoisu yajagani aduga sumna khaki BJP gi miyoi mal taruk tana kakbiraga aduga leibiriba praja mayamna loinamak check tawbiraba matungda sahi sudaba kalak pai baje check tawbiu tawbidaba taragadi ngasi date 15 da tawgiba hearing do amuka postpone tawbiu haina Bharatiya Janata Party Mahila Morcha appeal tawjari लागलेबा दिसंबर मरीदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर अमसुंग खुंद्राकपम एसी के एमएलए सु ओइरिबा टीएस लोकेश्वर की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंथंग मखादा साखिबा युमनाम पालोगी मियाम की संगलेन संगारगनी अमसुंग लमदम अदोंगी थोइदोक हेदोकपा मिंगसत पुरगलबा मियोइ सिंगदा मना मथुम यंथोलगनी हाइना पीपल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी युमनाम पालोगी सेरोलमन हाइरगली लोइना हाइरिबा थोरम असिदा खुंद्राकपम एसी की मियामना सरुक याबिनबसु हाइरगली थासी तरा हमदोइदा सेंगमाइरिन बाजार दगी किलोमीटर निपालोम संगलगा लेबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट मनुंग सना लेबा अरोंग नोंगमाई खोंगदा इम्फाल तुरेल दा इराक नरबी ममा मसाबु कन्नब होनबदा मसागी पुंसी कतख्रबी थौना फबी सही तरा हमदोइ खक्त ngairibi बेबी राजेश्वरी की मफम दा काय खुमनब उत्तुना मणिपुर कॉलेज की NSS volunteer सिंगना लाइखिदबी की युमदा इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगा उनदना अमदी मिनिट अहुम तुमिन लेप्तुना अवाब फोंदोखरे मणिपुर कॉलेज की महिरोइ सिंगना खाइगत सबा सेनफम खरसु इमुंग मनुंग दा तेंबाग ओइना पीखी हौखिबा नवेंबर 13 अमसुंग 13 ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी लुसिंगदुना इम्फाल की किलोमीटर चनी यांखै तरुक लापना लेबा बोरो बेक्रा हायर सेकेंडरी स्कूल की अवार अपा यंगसिन बसलुबदा महिरोइ मतिक साना लेरबसु स्कूल की मसा मथुम अमता निंगथिना लेरमद्रे हाइना सेरोल अमना हाइरगली महिरोइ मतिक साना लेरबे स्कूल असिबु मांखिदनबा मणिपुर लाइंगांगना मियंग संगबिनबा सेरोल असिना मखा तारगली ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुना जर्नलिस्ट कॉर्पस फंड की दमक थास की कुंद पांगथोकनी हाइना तोरिबा लॉटरी असे नुमित असिमक्तदा पांगथोकलगनी अदुबु मफम अमदी प्राइज मनीदा अहोंग खरदी लेरगनी हाइना अमजु की प्रेसिडेंट वांखाइजा समजाइना फोंदोरगली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकबा प्रेस मिट अमदा महागना मखा ताखिबदा संगाई फेस्टिवल का मरी लेना मपाल कांगजेबुंगदा पोलो टूर्नामेंट लेबना मफम असी मणिपुर प्रेस क्लब ता ओइना पांगथोकलगनी मसिका लोइना हौजिक लमदम असिदा लुपा चामगा अमदी लिसिंग सपीगी नोट डिमोनेटाइजेशन तौखिबा अमदी यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेट मरम ओइरगा टिकेट की सेल खोगत पंगमदबना प्राइस दसु अहोम खरा लेरे फर्स्ट प्राइस दा लुपा लाख 15 ओइरबदु लुपा लाख 10 ओइरगनी सेकंड प्राइस दा लुपा लाख 35 ना लुपा लाख 10 दा थर्ड प्राइस दा लुपा लाख 3 ना लुपा लाख 5 अमदी फोर्थ प्राइस दा ना लुपा लाख 5 ओइरबदु लुपा लाख 3 दा हंथरे हाइना महान मखा तारगली अदुगा 10 प्राइज ना विनर तरा दा लुपा लिसिंग तरा तरा ओइना पिरगनी हाइरी हुजिक लेपा की ओइरिबा यामना कोइ तंगदु लेथादबा सिदा कोइना पौमी सिंग सिना पौ जु खोमनो खोमना अखोइ लॉटरी सिग टिकेट जोहनबा टिकेट खोमबा मयाम सिगिदा अवाबा अचो मयोगनबम लेबदगी अखोइ थमजखिबा अखोइ फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज अखोइ फोर्थ प्राइज अदुगा अरोइबा अखोइ 10 प्राइजेस ता कितंग अखोइ अहोम कितंग लेरे हाना टिकेट लोबिखिबा पुजन सावरबा सावरबी पुना मंगनसु टिकेट सिंग से अखोइ मणिपुर प्रेस की काउंटर लापिरकादा अखोइ पेड तोबिरकाना मपुंग फाबा लॉटरी अमा ओहेनबियो अदुगा पौमी सिंगबु नुसिबियो हुमफुम दैसुबा ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेशन लिसिंग तरातर की सरगम ओइना रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हाइबा हिरम मसिदा ऑल असेंबली रोड इम्फाल लेबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हेड ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi सेमिनार अमा पांगथोखरे सेमिनार अदु मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड IUCB लिमिटेड अमदी MWCB लिमिटेड के बिंग मखाद सिनबनी सेमिनार अदुदा टेक्नोलॉजी चौखलकपा अमदी कोऑपरेटिव सेक्टर दा अनोबा टेक्नोलॉजी सिंगना लौबा याबा थौदांगी मतांगदा कननैनखी इंडिया की अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदा इहान हानबोइना संगांगै उसेकोंदा लेबा ब्लॉसम स्कूल दा शूटिंग रेंज अमा ngasi हांगदोखरे
पंबा याई अवांग नोंगपुंग स्टेट सिंगदा हांगलेबा स्कूल कॉलेज अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंगदा ओलंपिक गेम्स के डिसिप्लिन अमा ओरिबा शूटिंग मसाना असिगे सेंटर अमता हांगबा लैरक्त्रिबनी नौना हांगलिबा सेंटर असिदा यान हानबोइना स्कूल असिगी महिरोय यांखैरोमदा मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन अमसुंग तागेल लैबा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनर सिंगना ताकपी तंबिगदौरी लोइनना पुनेदा मथंग था तांग 12 तरुक फाउबा लेप्तना पांगथोकदरिबा हुम्फुसुबा नेशनल चैंपियनशिप ता सरुक यागदबा स्टेट असिगी सानोरी सिंगी ओइबा शूटिंग कॉम्पिटिशन अमसु स्कूल असिना सिंदुना हयेंग नौना हांगलिबा शूटिंग रेंज असिदा पांगथोकदौरी हौजेक सानबगी पाउदा नेरोका एफसी संगाफम 13 सुबा मणिपुर स्टेट लीग की फाइनल संख्रे ngasi कुमलपाक मेन स्टेडियम दा सानखिबा डबल एलिमिनेशन राउंड विनर ब्रैकेट की ओइबा मैच अमदा नेरोका एफसी संगाफम की सानरोय एस सुभाषना मैच की हुम्फुमरी अमसुंग मरफुद्रा सुबा मिनट सिंगदा पांजल अनि अदुगा केएसएस मालेम nganba amadi एम गोबिन अनि ना मैच की 53 amadi मरफुमापन सुबा मिनट सिंगदा पांजल अममम चंदुना नाको नबुल मपालबु पांजन मरी अमदा माइथि पिरम लगा सथरगलिबा टूर्नामेंट असगे फाइनल संबंगम की मैच असिदा माइथि होरबा नाको नबुल मपाल अमगी अमतंगारबा पांजल अदुना एम मधुमंगोलना मैच की 59 सुबा मिनट सन की केएस इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंदुना सथरगलिबा स्टेट लीग असगी हयेंग कुमलपाक मेन स्टेडियम दा सानगदबा डबल एलिमिनेशन राउंड की लूजर ब्रैकेट की मैच अमदा एफसी जालेन सदर हिल्स अमदी एम खाबम लमखाई अनिना लंबा तौनरगनी Kontra Nipan Super Sub Junior, Junior, Senior Artistic and Aerobic State Level Gymnastics Championship ngasidagi Kumalpak Indoor Stadium da pangthokpa hokre. Championship asigi ngasi sanakiba under 8 years boys ki floor exercise da NPSS Lamsangi Gymnast Ice Premraj na ahanba position takiba na under 8 years girls ki floor exercise da su NPSS Lamsangi Gymnast Grace B Pangambam na ahan position taki. अंडर 10 years के बॉयज़ की वोल्टिंग टेबल दा यूनाइटेड यूथ क्लब के जिम्नास्ट इंडिवर साइरेम अमदी अंडर 10 years की गर्ल्स की फ्लोर एक्सरसाइज दना लमयानबा पाखंगी जिम्नास्ट आइस तानुजाना आन पोजीशन ताबंगम की ngasi championship asigi hogdopagi thoram aduda kadagi retired additional chief engineer ke manoranjan amadi youth affairs and sports ki assistant director Tensubam Thaubaga loinana all Manipur Gymnastic Association की थौपुरीबा मियोई कयाना ngasi thoram aduda saruk yaki Oinam Kendra Kankut, the Hunger Marches Kendra wise above 50 and 60 years League Cum Knockout Kang Tournament ki semi-final sangbangam kre. Tournament asigi ngasi sana kiba ani suba quarter final match aduda Oinam Kendra Kankut na Thongsu Kendra Kankut po panjal mapan da mai kiba pibangam ki. All Manipur Kang Association ni miyeng makada Manipur ke former minister Okram Zoe ki sentang makada Kawad laiba ibado moirang pokpa ki sanglenda kangsangda ibado moirang pokpa kang kabiti na sinduna satharagliba kang tournament asida tongan ma kendra singdagi lakpa kangkhon mapan na saruk yari hayeng tournament asigi ahum suba quarter final da kaisamthong kendra kangkhot amadi nambol kendra kangkhot anina lamba taunaragani Aroibada bulletin asig headlines amu na miyam na thamjage ngarang numidang ki kiul da rep tu na miyam na petrol lo na kre maram amat hiram da na PCTC oil pump thong lon khebata ki miyam na irang haukre hawa amadi nungti ki sang da yada ba polam sing pupot truck mayam amasung asi numidang imphal da thong laragani Kaisampata newspaper publisher pause ki paumi amadi pause puthokpa mari lainaba mioi kayana wakan mifam phangkre amasung neroka FC sangak phang nako na bun mapal bo panjan mari amada maiti ba piram tuna tara mato suba Manipur State League ki final sangkre